Бүгін дал ушундай конкурс уюштурайын деп чечтим туугандар. Ошон үчүн биз азыр шаңдуу той ырларынан күйөө жолдоштордон чыкса болот. 93-жылкы мырзалар, же болбосо алыс жакындан келген Нур Султандын аке-өкө досторунан, же болбосо кошуналар, тага журттан, ата журттан, аяш ата, аяш апалар бир туугандарынан деле чыгып бүгүн той оюнуп бийлеп калсаңыздар болот туугандар. Биз музыка коелу, сиздер даярсыздарбы? Конкурска калоочулар. Кана. Даярлар, музыка боло электе ордунан туруп коңуздарчы. Мына 1 2 3. О, жаштарда 2 3. Азамат ака 4. Олар берекебиз мына. Дагы барбы? Мына. Ордунан туруш керек. Калоочулар туруш керек. Даярсыздарбы? Мен оюнга даярмын дегендер музыка башталат. Даярсыздар? Музыка башталат. Ортого билеп чыга бериңиздер. Конкурска чыга тургандар мына. Шайрека музыканы коюп кеттик анда. Шаршама тек шар. Жүрүңүздөр, ошо жакка болуңуздар. Баарыңыздар төргө чыгыңыздар. Бул кантип антырак башталды деп чыгып албадыңыздарбы? Конкурскабы? Ойнойбузбу? Ойносоңуздар жүрүңүздөр азыр. Жүрүңүздөр. Шарманда дебеңиздер анан. Мына жерге тизилип бериңиздер. Бері қарап пат-паттан тізіліп қоңыздар, чүкіп. Езі жүгіріп қоңыздар, 18 жаш сілеске алып. Кәпқа кетіп отқана кетті сол. Конкурсқа кетіп отқана кетті. Микрофон берілбе, қапа олайсыздар. Ойынға шықтыңыздар, мен ойыны ұйыштырдым как раз. Танса башталды деп шығып алыпсыздар туралы. Кете беріңіз ана. Мында ойнайын дегендер қалыңыздар да, билейін дегендер. Конкурсқа шықтыңыздар бұл, конкурсқа. Жазыр мұны, үйче кетті. Қапа олайсыздар бұл? Рахмат. Пара-парасымен бұл болсаңыздар жақшы болады емечі. Жаштардан, бірінші пара. Азамат ака, шерик табайлы сізге. Азамат ака, шерик бар ба? Мынаға шерик іздеп отыр. Екеуің пара боласыңар? Болды. Сіздер екеуің боласыңар? Болды. Сіздер екеуіңіздер? Азамат ака екеуің боласыңар өже? Болар екен. Мына. Азамат ака. Еркектер бір жаққа тұрғыла. Жалаң еркектер пара-пара болып қалыңыздар ғой. Яқы өтіңіздер. Еркек параларын ар жаққа өтіп алыңыздар. Кетпей тұрамыз. Жайма, өздері шығып алды. Мұндай қылағыз. Кешіне тұрасыз. Олар бека қайсы биге билесіздер? Мен еркектер парасына берем, шөйле қойыншы. Ие, кеттіңіз бе? Не болып қалды? Başka marşrutka açıp almışlar.
Rahmat, Umarbek emasga qo'l chaqirasizlar mana. Sizlar bermaysizlar. Qaysi musiqani bilasizlar? Любой bo'ldi. Sizlarga kesh. Bo'laveradi qaysi? Bo'laveradi degan musiqa bor hozir. Ayırmaz çok güzel. Ayırmaz çok deb bizga dedi bo'lardi, turam. Andijonskiy polka, Andijonskiy polka topib turamiz. Hali hozir Sharshamaga Qo'shan aka komandasi jurnalistlarcha o'rtoq derdik ular. Birinchi jup komanda oldingizlarda Sharshama biyimini telefonga tartayotganlar olsa tartmoqlar. Bular bugun to'yda. Qo'shan aka aytmoqchi, Abdulla Klassnikka kirgizmaganlar. O kommersiyaga yurgan ayoli ko'rib qolmasin. Yeri ko'rib qolmasin. Baldari ko'rib qolmasin, tuğanlari ko'rib qolib, rizallanmasin. WhatsApp gruppadan buna bilib qo'yib tur degan uşaqlar kelbeshsin. Tamadaga dela qiyin bo'ldi aql kunlarichi. O'yinni uyushtirasing, balaga qolasan, to'g'rimi? O'shaning uchun tartmoqlar. Tartsanglardagi o'zingizga saqlab qolgan, ne taratasizlar? Qirg'izda bunday so'z bor ekan. Ayol uşaqni jaratat, erkak taratat deb. O'shanda ata-bobolar aytib qo'ygan. Через WhatsApp taratat gruppalardan deb qo'ygan ekan. Bilasizlarmi? Sharshama biyimini birinchi jup komanda. Ayashqalar komandasi. Kila qo'lchavlarning negizinde bo'lib, keyingi jup Andijonskiy polka bo'lsa sizlarga tushuningizlar. O'rtoqlar 30 sekundda ketdi. Andijonskiy polka biyimini yutuqlar. Yutuqanski. Konsolların negizinde bu bo'ladi. Bu komandamiz surolari bo'yicha Shayraka Turetskiy deydi. Mumkin bo'lsa Turetskiy musiqalardan o'rtoq juristlar chiqib qo'yganlar hozir bizga tayyorlab turadi. Bu komanda atayin O'shton keldi, to'g'rimi? Men qarab turayman aka. O'tirarsiz? O'rtoq chiqib olsangizlar bo'ladi. Surolari bo'yicha Turetskiy. Tayyorlanib turibsizlar, hozir men bir tuğanchikilar o'rtaga kelib qolibsizlar. Bu erkaklar komandasi turib turasizlar, sizlar o'zingiz o'ynaysizlar. Bu komandani 3 komandani men tanishtirib olayin.
Birinci orunda telefon, kol telefonu. İkinci orunda kızıktırıcı sıylıklar. Hazır bol basik bulun, 30 sekunda vakit bulun. Usul müzika çekici. Zırhlar üstünü geçmeyeceksiniz. Şahsı julu veresine ve vakit satan jülesine ve 30 sekunda vakit sağa bilin. 30 sekunda benim telefon almasına bulun. İlk kamardan gözler kanaya gidiyor. Bile başlıyor. Dayan mısın? Gel kanka. Жақтырам сені, қараға көзің қарап қойса мені. Ырымығым қойчу, ырайымды болчу, түгел болып өзің өмірлеш болчу. Жақтырамын мен сені, жүректен ырдайым емин. Сені таңдап, мен сені таңдап, көп қыздардан сені таңдап. Күліп қарап, сен күліп қарап, көңілімді сен бұрып қарап. Сені таңдап, мен сені таңдап, көп қыздардан seni tandap, kulüp karap seni. Kadar birleşti. Ve kadar. Nasılsın o? Hatay Oş'tan gelgen komanda gereksege. Jiydik toçu muzika. Türet stileriyle bileginizler bunu yok. Özgürce bileginizler boş gerek. Zarbeşinge жақынырақ екенсіздер. Ekönüzlerden dayarımızды. Kalışul muzika olap 30 sekunda. Uakıt sizlerdeki. Жақтырам сені, қараға көзің қарап қойса мені. Ырымығым қойчу, ырайымды болчу, түгел болып өзің өмірлеш болчу. Жақтырамын мен сені, жүректен ырдайым емин. Сені таңдап. Қолжап қоныстар, бұғы! Жарай деген азамастар. Смертельный команда, самый опасный, последний команда. Алдыңыздарда, тұз алыңыздарында. Жақтырам сені, қараға көзің қарап қойса мені. Ырымығым қойчу, ырайымды болчу, түгел болып өзің өмірлеш болчу. Жақтырамын мен сені, жүректен ырдайым емин. Сені таңдап. Yerге salamız eme. Ошол үч кишилер. Кимин үйүнчү, кимин көрүнчү. Жақын тұрмын. Қарасач. Жақын алдыға тұрсаңыздар болады екен. Алдыға тұрып алсач. Мен бірінші пиртуғаншы командасын алдыға жүрайын. Телефонға лак билетіңдер қонса қонса. Жақсы билеп қалған ұқсайды.
Je tanış köptü. Toy silerdik resmi. Kiyinki komanda bu adayın uçtan gelgen akresminin bir tuğanı aldı açık dostlar. Bunlar kadar biledi. Çalırasın, bazıları çapılar çalırasın. Fazla çapılarsın, musikası çok çapılarsın. Telefona layık mı? Gerek yok. İyi komanda çalkan üstler. Zapadešo. Ben bu böyle kapan uçtuğum yerine gösteriyorum. Gelmez. Sizde olsun öyle bir kadar bu sizlere parlık. Bu sizge hoşça. Elif, Rahman. Silver noktadan cayasınızlar olar. Rahman, iPhone mutlu olsun ayışıtasın. Cuyu veriniz. 5.000 somluk telefon, 10.000 somluk juyu var senin.